Tes 1 2 TD. Tes. Oh tuh, bang bagian pamul serap ini. Pamul serap. Pamul serap kan misi pamul serap. Tes. Haji. Satu. Dan gua Haji bikin atu. Ngapain makin kan atu? Gong. Dua-dua. Ulang. Swastiastu, Pak. Calon. Calon dulu. Angkat. Terus coba tengok balik. Terus. Calung aman, hampir. Jago aman. Ada. Oke, lurus lanjut ke Riong. Gila besok. Lurus. Trebalnya turun gede Pak, trebalnya turunin. Oh, gangsel, dados. Trebalnya bas trebal kan. Oke. Yuk. Yang. Ulang lagi, sekan. Sebarang 8, masuk 8. Kan, langsung. Menceng. Tenang.
Gede. Ah. Soling, soling. Kecek, kecek, kecek. Kenceng gede, kenceng gede. Nah, bom nanti itu. Durung gitu. Kecian dulu itu. Dulu masuk. Coba buka terus kaca dikit coba. Bom. Ampun, Pak, ampun. Bom. Ayo, ayo. Rang kami. Kali itu datang mesti cedok kan, ini cedok kan dapat gila sendiri. Kamu biasa tuh bang, cedok gitu. Yorian cedoknya lagi bos. Tes, tes, tes. Oh, sini, sini. Tes. Tes. Om Swas. Om Mawignamassu Namo Siddhiyam. Bisa angkat lagi dikit nih. Angkat lagi dikit. Om Mawignamassu Namo Siddhiyam. Lanjut tuh. Ratu Dudane pamirsa
serang sami seni kusumayang titiang. Sedurung titiang lanturan sosolahan puniki arse pengastung karang titiang. Oh, mau igena mas tu nama si diem. Atur puspandalin titiang pinaka pengelantur semah titiang sang sami saking peguyuban Dramagong lawas luwih bagyo yuki manah titiang sudah titiang atur ngaya merupa sesolahan Dramagong sakewanten durung titiang lantur sosolan puniki lu berayang titiang lunas dan lunas pengampiro tuan janten tuneluih menyuruh surat titiang lantur sosolan puniki pemekas sehananin maka sidangipun ledang arse pemirsa sarang-sarang ngapurayang pemirsa sarang sama serius kita yang titiang mungkin cari ke sama beraya kapur lingkaran semangkung boleh nonton dulu wantah memulai gereng-gereng main gereng-gereng main gereng-gereng main asapun api munguing daging jari tanggipun ledang arse pemirsa sang sami atur jang nyaksi yang kali miarasi yang malih bos-bos kemudian harapan paswecan itu sang yang widiwase sida untuk tiang ledang pengarsan pemirsa sang sami yo sering kunikah magang yukti pengabten titiang lunas puara warak majang ring sang sujang senai ke bawah seperatnya ring sejeron Dramagong lama kana wenten angge titiang sesuluh ngantur pemargin titiang kapugor lekas pada darsi ke senamnya kadi bunyi kemurdaning wakian titiang mogir wastu melarapan paswecan ida sang yang widiwase makumiwah betul bekali sami titiang saking paguyuban Dramagong lawas pengkalih pamirsa sareng sami tidak namangin karahajan dirgahayu dirgayuse Om Santi Santi
Thank you.